Počitovani patrače, dobri večer. Na počatku televizijnog magazina opatrime jaki prilohi našu novinare porihtali u prešlem tižnju. Posovitog majstra Zorana Puriča zo Zlovčencu, grupa volonterov zo Holandiji ponzelog 20. julija počala budovateljni roboti na ljetnej učaljni u osnovnej školi Bratstvo jedinstvo u Kocure, a toti znimki zaznačene 3 dni poznjejše. Prek 150 mladih volonterov z celej našej žemi u Kocurskim dome kulturi na švetočnim otvoranju 5. pošlo reakciji Daj i ti svoju ruku privitali Stevan Samočeta, predsjedatelj Mladerskog združenja Kumus z Kocura, zamenik predsjedatelja Skupštini Verbas Milan Glušac i Milomir Šajtoš, podpredsjedatelj Ruske i Martki. Veliki dreva boli, tu bol krasni bege, tu všetko bolo pošorené. Keď som še vracela nazad za prepasenja, porezali drevka na begelju. Veci njed dzivčatov i leginjov da še voža na bicikli tam po tih draškoh. Jem sme chceli dať všetkým do znanja, že my tu, že sme tu pre všetkých, chceme napraviť coška pre všetkých, že by to išlo na hasen nijeljem paktu, ale celom keresturu. Regata i agregata toho roku polnjejša, je 12 brodi, je i mladi ljudov i šitsko. Ja preporučujem šitskim, kto može, naj še uključi. Literaturni večer, na ktorým promovovana tvorčosť mladog ukrajinskog pisatelja Andrija Ljubki otrimani vo utorok na Lavočkoh pri ozeru kolo begelju u ruskim keresture. Kedah to ljubi prirodu, tak jak ju ljubi malženska para sivčovih zo skuli, već zrozumljive, že každý centimeter žemi budze vyhasnovani za da jednu rošljinu. U ih njeveljkim dvore, po privinici i da jednej ovoci, jezi zahradkovo rošljini, ali na perši po patrunog može bačiti, že tu dominuje kvice. U osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo u Kocure pijatok zakončena vybudov ljetnej učaljni u školskim dvore. Penježi za učaljnje obezpečeli volontere z Holandiji, ktori od ponzelku robeli na konkretnih budovateljnih robotoh. Posovitog majstra Zorana Puriča zo Zlovčencu, grupa volonterov zo Holandiji ponzelog 20. julija počala budovateljni roboti na ljetnej učaljni u osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo u Kocure, a toti znimki zaznačene 3 dni poznjejše. Saša Subotin, ktorý pan ocec o evangelističkej cerkvi, privedol nam ešte jednu grupu Holandžanov. Prešla grupa nam obezpečala novi video nadzor, a tota grupa nam obezpečala ljetnju učaljnju u tim dvore školi. Ceci, ktorí vidíte na zadku, od decembra počali zberať penježi za tu ljetnju učaljnju. Perše za kračun praveli palačinki i kolači, ktorí predavali i zarobeli z dinari, a već posle organizovali davanje usluhoh. Každý, kto chcel, mohol pojsť i kúpiť nejakú usluhu. Abo košenje travi, umývanje auta, peglanje šmatoh. Uglavnom to kupovali rodiči i rodzina, ali djeci nazberali penježi, 3000 evra za letnji kovac, ktorý nam vybuduje firma Forma Naturale za Zlačarku. Z toho boku znači budze tod letnji kovac, a za toho boku budu okruhli stoli od starih cehlov, dreveni budu od hore ploči i dookola budu lavočki postaveni, žardinjeri za skvicom i pravja ogradu od drota, ktorú već posle zaščica zoz nadom. Sotrudnictvo volonterov z Holandiji i Kocurom tirva da skeljo roki, a tim leginjom to perše stretnuce zo zvalalom i jak nam Martajni i Rudi hvareli, nje zavadza im češka robota, ali je visoki temperaturi poneže u njih 23 stupnji, a tu šteracec. Hvareja, že ljudze tu prijemni i milo im, že možu pomohnut s kocurskej školi. Poneže o budovanju nje veljo znali, do roboti ih uvedel majstor Purič, ktorý ešte 65. roku učestvoval u budovanju školi. Rasporedi, na primjer, ko zna da pravi malter i onda dadne mu razmjer, onda ovi drugi čiste ciglu, donose, već su uputili se da izidaju i tako to. Znači brzo uče? Brzo je, dobro je.
Волонтери з Голландії, як нам Марел Молтай, то co robja знімають з окремну камеру, котра на кожні 5-6 секунди прави фотографію, также познейше годni napraviti film jak pamjatku na svoje prebuvanje u Kocure. Evanđelska crkva iz Kocure sarađuje 2009. godine sa Holandijom, posebno sa Kancelarijom pomoći Istočnoj Evropi. Ta kancelarija pripada Reformatskoj crkvi, tako da od 2009. kada su prvi put došlo 50 volontera iz grada Lirdama da izgrade našu zajednicu i da pomognu gradnju našeg kulturnog centra, od tada do sada uspešno imamo akcije volonterskog kampa. Toto, co može bud sponzelog vypatralo jak nemožljive, pijatok bilo realne. Kocurska škola dostala ljetnju učaljnju i calkom inšaki vypatrunok školskog dvora. Zakončenje robotoh preslavene za zmalu kulturno-umetnicku programu i za zdarunkami za vrednih hostoh. Mi nikada nećemo zaboraviti trud i napor koji ste uložili u našu školu. Ovaj skromni poklon koji ćemo vam uručiti neka vas podsjeća na prijatelje koje ste sretli u jednoj maloj seoskoj školi u dalekoj Srbiji u selu Kocura. Radili su ovde u školi, znači postavili smo letnju učionicu, malo smo ovo odradili, imali smo psihosocijalni rad sa romskom decom u selu, također smo imali adaptiranje parohijalnog doma, još nam je ostalo par dana sledeće nedelje da završimo, obići će naše parohije po Vojvodini, sledeće nedelje odlučili su također da nastave da pomažu sa humanitarnom pomoći. Pridu nam ještě dva grupi Holandžanov, jedna grupa nam bude budovac Drašku i Garadiču do učalnji za tehnične, a druga grupa bude farbic Muričok kolo školi, či to budu dejaki sučasni grafiti, či dejaki murali, dohvarjaše. I tu budu učestvovaci naše školjare. A u tej akciji, co sme teraz pririhtali, učestvuju i naši nastavnici, ktorí každý deň prinoša kolači volonterom. Tot krasni prostor u dvore Kocurskej školi budeše hasnovat za školski i zvonkaškolski aktivnosti, ali i za prihodni kulturno-umetnicki programi u Valalje. U Kocureše prez vikend odvivala pijata akcija Dajti svoju ruku u organizaciji Mladežskog združenja KUM. Naša ekipa zaznačila častočku atmosferi, jaka panovala na švetočnim otveranju u Dome kulturi. Prek 150 mladih volonterov z całej naszej ziemi u Kocurskim Dome kulturi na švetočnim otvaranju 5. pošo reakciji Daj i ti svoju ruku privitali Stevan Samočeta, predsjedatelj Mladežskog združenja KUM z Kocura, zamenik predsjedatelja Skupštine Verbas Milan Glušac i Milomir Šajtoš, podpredsjedatelj Ruske matki. Ruska matka na istoše piši z takima mladima ljudmi, ktorí znaju co su i eto co najvažnejše porobja to u pravim momentu. Projekat je izuzetan zbog... Projekt okremni pre humanost poručenja, ktoré noši. Jak su poznate, Verbas je jeden z najväčších multietnických štvetkoch, takže tot projekt uchodzi do tej pripovetky i toto co značne, to že še tu zlučujú ľudze, mládež rižných nacijoh i viroh i co okreme značne, nachodzeše na istim zadatku, ktorý humanitarnog charakteru. Mi i nadalje, jak opština, budeme potrimovať všetky humanitarne akcije. Chcel bym nahlášiť, že sme ich potrimali, co še dotýka javných komunálnych podprijemstvoh, dali sme im autobus, obezpečili odredzené číslo kartov za bazen i potrimali ih financijno. Hteo da kažem da smo ih podržali. Porihtali sme mrežni roboti, napríklad budeš farbiť Zlavočki u centru, bankini še budu farbiť, všetci ljudi starších, ktorým bola potrebna pomoc, vyjavili še do našej grekokatalíckej cerkvi, do parohije, že im pomoc potrebna i všetkým ideme do stretnuca. Každa skoro jako malo robote, tako porobime, u zavisnosti keľa volonterov gdje dali, že im treba. Budeš robiť na kanalu, budeš zberaš šmece po Valalji, na stadionu bude doskeľo IT roboti, takže je doza všetkih. Ono što smo videli na samom početku jeste da je dobra organizacija, dosta pozitivne energije i zaista želja za promenom. Sjajno. Kako je raditi po ovoj vrućini? Pa na ovoj vrućini ni malo lako, ali borimo se nekako. Teraz можеш tu švartirac. Jak ti še pači? Pa pači mi še tu še fino še prevedzeme, robime, pomahame drugim. Ukazujeme, že sme humani, tak. Fino.
Тяжко робити проти горучави? Тяжко, але витримаме. Значи маш to društvo i fino vam zezacija še šitsko su... I keď nemam, ja tu prinajdzim i družíme, še šitski su tako duže ljubivi i već uhlopame še. A pači ti še volontiranje? Pači mi še zato prihodim u 4. rok. A ktora je najljepša čast volontiranja? Mi je najljepše teraz, keď še tak družíme. Napríklad to tie akcije, to isto také zabavne, bo tu presto to akciju jak robíme, te še také šmejeme i šitsko, takže až šitsko tu fino. Popri robotoch za akcijašov organizatore i toho roku pririhtali i veljo i rižni fajti zabavi i rozvahi, ta prepodavanja i rižni kreativni i sportski aktivnosti. Co to jak morio hlboké, co to jak marky bílé, co jak solovej milé, co to jak marky bílé, co jak solovej milé, to jeden oč mi šťastá na tvojej nižnej tvári. Tvojich očov, nech zase milý žije. To hnízdí u tvojich očov, nech zase milý žije. Jak deščík jarní, jak slunková zarja, ich doľav zos dobrotu, nádію mnohu dáva. Ich doľav zos dobrotu, nádію mnohu dáva. To ľubov srdca štíroho, co zase život dáva, keď ruka ruku stišne, znaj, že to ľubov práva. Keď ruka ruku stišne, znaj, že to ľubov práva. 20. julija u Vodici otrimani ekologijni shod, ktorý organizoval ekologijni ruh Željeni Persinj. Stretnuci bolo organizovane jak podzekovanje členom terašnjoho i prethodnoho cerkovnoho odboru, lovarom, horjakom i ohnjohascom, ktorí pre 14 rokami učestvovali u akciji oželjenjovanja drahi i prostoru kolo Vodici. Priroda kolo Vodici u ruskim Keresture prekrasna. Drevka, kotri zasadzeni pred 14 rokami prikrašuju okoljisko, čuvaju od viljivoh, od vitru i šnjihovih na nošenjiskoh. Drevka da kedi sadzeli ohnjohasci, lovare, da kedi členi cerkovnog odboru, aktivisti ruhu horjakoh. Robila sam u školi, prepodavala sam biologiju. Vozila sam ruh Horjakov, ktorý je osnovaný 1997 roku pri školi i tedy sme imali 194 členov. Već sme še priključili ku društvu ekologoh, ktoré je osnované 1997 roku. To sam bola u tim odbore ekologijnog ruhu, a poznejšie še to volal Željeni Persinj. Najviac lovare sadzeli tam, kde ich boli tak volaní prírodní remizi. To už spomnutý Žužarov Salaš, tam, kde sme prilapívali fazenšata,
keď si ide na Riskašu, lebo na Kozančiže, jak by povedlo. Tam sme mali prelapjovanie za fazenčata, tam še sa celé. I tu za mojim hryptom, tako dalje teraz vidno ljem kukuricu, ali tam tako dalje jest tak volana Farkašova dolina. U tej Farkašovej dolini dosť veľa drevka posazené, a še slučilo také, že baš točno je znali, že čija, ktorá že naša kolo tej Farkašovej doliny tá z ľudsku zorali zasadzelijecké museli presazovať. Didove i Salaščanje tu boli. Salaščanje obično oni boli člani crkovnog vodicovog odboru. Pamätam, že ne znam, možda bude deše probovalo raznih generaciji da posadza drevka tu i všetko nie było nič za toho i nie było. Do roka prepadlo, na rok nie było nič, či odva, či okeljo zažnadu mali posadzić i vše nie było nič. Prišlo do toho vecka, ja už, jak sam haral, 99. roku sam ošao do crkvenog odboru, dobil sam dlužnost tutora i prišli smo na ideju, tu normalno doktorka Dorotička, ona mala veliki i upljiv i ona isto nas razjela, že da še posadzi i to ti drevka tu prema vodici od Krestura. I da še i tu posadzi, ja baš ih utoril, že reku tu je odkedy ja pametam i odkedy sam čul od tih starih Salaščanjeva, že tu nije selo niž osnuc. A že u stvari i pred tim njegov doktorka Dorotička tu sme še posadzeli mi to duš novi odbor od 99. Orehi posadzeli. Tu boli donatore z Kerestura, tih orehoh i to ti orehi. I hodzeli mi to i vljece zaliva z Šicko i zažljem orehi nje lepeliše. Hoć rušeli, ali je prestali. I vecka je kvarim jako za doktorku, to ti bresti i tu boli 4-5 svajti dreva išće, uruceni. Među tima brestami, među tim keľo vidíme, tu je 1-2, za ktoré ja ne znam što ono vola, i to šitsko poprepadalo, ostal znači ljem to brest i to ti červeni turgunji tu. Pred 14 rokami cerkvočka vodica bula polna zo zvlahu. Predsjedateljka ekologijnog ruhu Željani Perscen Leona Dorotič-Guteša pitala pomoc od podprijenstva Vodi Vojvodini i dostala porozumenje rukovoditelja ljesarstva, kotri pomognu že bi še sanirovalo i oželjenjelo okoljisko. Do ruskog Kerestura stigli 15 sjači drevka sibirskog brestu. Kad se 5 sjači da mace, već pitaci 6 sjači, bo oni vam obično prepolovio. To je rekao, dobro, napravime tu i tu i tako. A oni ni 5 ni 6 z Novog Sadu 15 sjači. Ja ostala bez teksta. Znači, so 5 vam treba vi 15 dobijeti. Ne možeš ti tu vratiti, že nje seš. Želimo da što više proširimo zelene površine, da što više vodimo na taj način borbu za zdravlje i ekonomiju ove naše ravnice. Vetrozaštitni pojasevi to su ti pojasevi koji imaju se na ti 5000 hektara. To je izvanredna mera sprečavanja vazdušnih masa, isušivanja zemljišta, odnošenje semena sa njiva. Znači to je neverovatna korist. Plus zelenilo, kiselnik, izleti, to su fantastične lokacije. U Tosjaski će sazeli drevka, tako sme prišli na inicijativu pani Dorotičovej, drevka še posadzeli, treba i otrimovati ih zaljac, bo veljiše drevka posadzeli še u Vorovskim društve i po okolini, ali čim še nije zaljiva, prize perša suša, tako i prepadnju. I hoće nam kamion dozmali, idem 2200 litri, ali sme še odozvali i uporni buli, već se zašlo še zagorivo i puljevalo še ih i vidi še jak uspelo, všetkým nam milo, že keď še ide teraz do Vodici, jaký krásny uškladok, jak to všetko uspelo. U tých kríznych situáciách, jaký teraz panujú už daskeľo, aj povedzme ze šatky roky, odkedy to tí nemíry nastali na bivším prostoru Jugoslavii, že še veľo tých drevkov toho željenitla porezalo, pretože ľudia še chceli obezbediť z ohrivu. Všetky to tí nedumali na dajakú väčšiu budúcnosť, že by še to tí drevka začúvali, že by to želi persej kolovalo, ostal, že by bránil i od výtroch, i od všetkých tých nepohodoch, ktorí môžu zanesiť, že by štredok bol
jak da povem, zdravší, príjemnejší za prebuvanje i tak dalje, ali mali na tedišnju potrebu, že jomu treba do pesa, ta še porezalo. Nachodzíme še pri jednom drevu, ktoré tu može biti 130 roky, može biti i ne zna še točno keľu, može biti jezda gde je zapisano. Ali je interesantne toto, že toto drevo še tu, dakle, 40 rokov, lebo kasnejše, pohorelo i jak še pohorelo, stala dzira u njim. I prišli bivši odborci, lebo panocovi, lebo ne znam še kto, na ideju da ho spoja z jednu šinu gore, da še ne bi rozčaklo. No, i toto drevo še pomali oporavljalo, ali še pojavila dzira od spodku, od pnjaka na gore i vyhnilo. I bilo tu, keď ja čuli ešte tedy bol mladší, hej, že či ho zvaliť, či ho nezvaliť, i vecka u tým čaše počala še praviť co ta Lurdeska peščeraca tam. I majstrove, to bol tu Čižmar pa Janku Erdelji, robili tu peščeru i ozdao im ostalo malteru vece ljevuco i oni zamalterisali to tu dziru od dolu. I to še ukazalo jak dobre i každi rok še menše to jak da povem, skora zarostala tot beton, ani nješkavo, ani ne vidno. Takže kad bih toška rezal toto vam naišol bi na Iskri i na toto Šicko. Na Švetoj Iliji po Hrihorijanskim kalendare otec Janko Kološnjaj služel u Vodici blagodarnu službu Božu, a potim otrimani ekologijni shod kotri organizoval ekologijni ruh Željani Persenj. Na stretnucu bili prisutni predsidatelje terašnjoho i prethodnoho cerkovnoho odboru, lovare, horjaki, ohnjohasci. Tot shod bul organizovani jak podzekovanje Šickim kotri pred 14 rokami učestvovali u akciji oželjenjovanja drahi i prostoru kolo Vodici. Toho roku do akciji sadzenja uključeliše i predškolska ustanova i keresturska škola, že biše najmladši od maljučka edukovali kad u pitanju zaštite životnoho štretku.
После 2 rokov u ruskim keresture mladež se znova aktivovala. Novo osnovana nevladova organizacija Pakt Rutenorum, novi predsjedatelj z novima členami, 5. večer organizovali žurku na keresturskim Begelju. Summer Open Air Party Pakt Onto, perša aktivnost organizaciji novih členov Pakt Rutenoruma otrimana 5. u ruskim keresture na bazenu, a na njej nastupili muzični grupi Nevermind, Marina i Saška, Akustars i DJ-ove Drop Sensei. Ľuďom, potovo mladini u keresture bar znači, že bi še holjem coška slučovalo. Ja hľadal pomoc, pogotovo od omladini, ja pripovedal s njima, može biti s pecerima, hvala som im toho i toho dňa budeme praviť studajake za zberovanje. Treba mi 5 osobi, že bi nam pomogli tu poskladať všetko da vypatra tak, jak teraz vypatra. Zjaveliše minimum 15. To ti osobi tak i postali novi členi združenja Pakt Rutenorum, kotri počali robiť značimšik, co pozbera mladih keresturcov na jednom mesce. Čul som, že za túto žurku teraz som še se učlanici, som kontaktiral Jakima i učlanil som še. Dumaš, že nova organizacija Paktu dobre toto všetko organizovala? Páči mi še, evo ešte teraz to počína Neško, ale za teraz všetko odlično. I dúfam, že bude fino. Dobrý večer, super sa preprowadzujem. Páči sa mi, že ponovo to zažilo u keresture, je taký festival i zadovoljný som. And I don't wanna spend my whole life just waiting on you. No, I don't want you back for the weekend, not back for a day. You back and I want you to stay. Oh, right now I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, and don't it feel good? Hey, all right now, and don't it feel good? Hey, oh yeah now. Napravili sme toto pre kerestur, pre ľudzoch, pre nebitné či mladé, či staré. Na rokom sme nechceli ani položiť za nich chodníci. Jem sme chceli dať všetkým do znania, že my tu, že sme tu pre všetkých, chceme napraviť coška pre všetkých, že by to išlo na hasen nielen paktu, ale celomu keresturu. Peršu žurku členov organizaciji Pakt Rutenorum potrimali i Nacionalni sovjet Rusnacoh, mesna zajednica i drugi privatni sponzore. Žurka na bazenu utirvala do 4 rano, a u jednom momentu bilo okolo 500 naščiviteljoh. Členi organizaciji Pakt Rutenorum na ješenj planuju organizovati manifestaciju dňovka. Почитувани патраче, здогадняме вас втори прилог із сьогодні патриць по конець емісії. Regata i agregata toho roku polniejsza, jest 12 brody, jest i mladi ľudzoch, i šitsko. Ja preporučujem šitskim, kto može, naj se uključi. Literaturni večer, na ktorým promovovana tvorčosť mladého ukrajinského písateľa Andrija Ljubki otrimani vo utorok na Lavočkoh pri ozeru kolo Begelju u ruskim keresture. Keď kto ľubí prirodu, tak jak ju ľubí malženská para Sivčových zo skuli, veď zrozumljive, že každý centimeter žemi bude vyhasnovaný za da jednu rošlinu. U ich neveľkým dvore, popri vinici i da jednej ovoci, jezi zahradkovo rošliny, ali na perši po patrunok može bačiť, že tu dominuje kvice. I toho, jak i prešlih rokoh na prevodnici do Kocura stihla regata, ktorá u svojim sostave mala 12 leďočki i 30 členoh. Da jedni z njih perši razljetovali na vojvođanskih vodoh. Jedna z najvekših prevodnicoh na kanaloh u Bački nahodziše u Kocure. Čas kanala na kotreše nahodzi Kocur počina od Savinoho sela, a pri Verbasuše uljiva do Veljkoho-Bačkoho kanalu. Tota čas kanalu Dunaj-Tisa-Dunaj, kotra prehodzi i prez Kocur, dluhoka 15 km. Kocurci prihodza kupače i lapac ribu dolu vodom od prevodnici.
Toti kotri odrosli pri vodi nie môžu zadumať ani jeden deň bez prírody. Je tot kanal vykopaný bol, tak jak dzeci sme počali učiť splívať tu 10 kilometr dalej. Keď som už dobre naučil plívať, već som doplíval tu, tedy u tot často, znači 60. rokoch, plaža bola perše na tým boku. A već se preseljela na tot bok, a teraz še kupaju i tu i tu. Takže ja maltere rosnul s tim kanalom. Ešte vše prihodzim da še okupam, nije tak často jak od skorej, ali tak, učil sam i svoje od zeci, teraz učim i unučatoh da še nauča plivac tu na kanalu. I možem povedati, že tot kanal nam je jedna od ljepših stvarov za tot valov. Máme še dzeo švižic, máme pristu, da kedy še družime, pokartame, popijeme sebe i tak. A tu mi baba, moja načvejova bivala, mi otac hodili do školi, stalno sme tadzi na Salašu, sme tadzi išli do Salašu, do školi, tak, tu som odrosla na kanalu. A možete porovnať Begja, Nješka i da kedy? Da kedy, tak barže še vodilo veci računa o Begelju, jak teraz nije tak baš, nije vodi še tak baš jak računa jak tedi še šitsko to čist celo umivalo i kraši. Pa to boli jak teraz, ali i teraz še otrimuje, hej, kelja mogućnosti daju i tak, eto. Odrasnul sam u Valalje, tam smo imali da kedi hižu. Tu sam kupil tortu i napravil i, co ja znam, i hodzal sam dok sam bol najmenši, kupac i to, ali nje brzim vodu, a ani ribi sam nje hodzal lapac, bo zato, že co ja znam, nje brz vodu, toto, šta še bojim da kuzi, toto. Ali tak priđem i kupam še, nje baš často, ali... Na predvodnicu u Kocure stigla je regata, kotra u svojim sostave mala 12 ladjočki. 3 roki jej členi prihodze odpočinutše i uživać na pobrežju Begelja u tim Valalje. Poneže toho roku u svojim sostave maju novih, mladih členoh, kapitan regati rišao, že bi znova prišli tu i ukazali mladim i to tu destinaciju. Ovo je treća klubska regata naučkog kluba Tikvara iz Bačke Palanke. Bilo je regata i ranije, ali smo mi zvanično počeli da brojimo tek pre 3 godine. Krenuli smo u subotu 18. pa smo po nekom planu koji je ranije utvrđen plovili Dunavom, to je do Slankamena 85 km, ušli smo u Tisu 72 km, pa smo sad ušli u kanale 90 km, izlazimo kod Bogojeva na Dunav i puštamo se ponovo prema Bačkoj Palanci, tako da ćemo preći 310 km za 9 dana. Mnje toho roku veljoše mi barže pači, menje i vodi, čista voda, kupačo htelju veljo, a ptici, tu ti žabi, kreketuši, njet, ozdaše deška poskrivali, ali labudi, komorani, to šitko uživaju pljuvaj. Ali od Bačke Palanki po Slankamen, nigde sam teljo nje vidzela, že jaki Dunav. Te razmenje i vodi, Limbidzice jednostavno ostrva, ljubo brehi, ljubo jak bih povedla, z spiskom. Ljude snalažljivi prihoda na čamcoh, šelijak i placa, hoda še kupat celi dzen tam okolo jak na jednim ostrvu, že to za mne také veľké, i že ozda celá Srbija prišla še kúpať, jak ja hovorím, že Dunav treba vyhasnovať, a še mi, že toho roku je vyhasnovaný i voda cepla i niša. Za nas jedno novo iskustvo, nikad do sada nismo, koristili smo brodić u Tikvari u Bačkoj Palanci, ali nismo nikad ovako išli na ove avanture, ovo je jedan izazov za nas, jako nam je lepo, priroda božanstvena, šteta što više ljudi se ne okreću u ovakvom uživanju na vodi, u prirodi. Naša je želja od uvek bila da se pridružimo regati. Čekali smo da klinci malo stasaju i eto, pogodili smo izgleda i vreme i godinu. Super su se snašli, zabavno im je i sve ukupan doživljaj je sjajan. Uživame
nie toho roku teľo ani sňogi, či pirskajući, coška še ostarali, že noci cepli za to, všetko cepli, ali 24 hodin budu na vodi, kupat še, plivac, uživac, to nie možeš povesti, to ljem treba dožic. Nikto vam ne utori, že ic, vihod, lebo šed, lebo dajde, máme dozi dzeci. Znači, jeme vjedno, šitsko, nije to odrezene, že na teljo hodin, či na teljo, da se dake obavjazki. Znači, šljebodni sastav, cali, to ti dešednitnom, to veljke daca. Našu uvahu pricahlala djočka, kotru jej vlasnik sam spravil. 6 rokin je prerivno robel na jej virovku i teraz za svoju familiju ljetuje prave na vojvođanskih vodoh. Ono što je najbitnije da se dobro zaštiti i kvalitetnom mojom ofarba da se zaštiti od vode. Kako staklo, plastika, tako i metal. I onda na kraju dolazi antialgin, to je onaj donji sloj koji čuva, odnosno štiti da se ne hvataju alge, da čamac može lepo da klizi kroz vodu, jer kad bi se alge nahvatale, koči i šta je znam. Što se motora tiče, zavisi, neko ima brodske, neko van brodske, pa je i to u zavisnosti od... Ali generalno traži svake godine održavanja, znači nije ono samo imate, napravite i rešili ste posao, znači... Členi regati veseli na Šmejani. Horučavi im nje zavadzaju, pretože še kupaju kediscu. Oni poručuju, že za taki ljetni odpočivok nje potrebna hljiboka kišenka, njem dobre raspoloženje i avanturistični duh. Prelecieli roky nestašní dzecinsky, keď na maco darky kolena laskala, i keď nám ščupením jagod lastavčatom pred snom ruskú písňu najkrásšu špívala. Za každý ošpív, což mi dá, bratu môj, toto písňu ti daruje za ľubov tvoju, slova i potichu, bratu môj, za všetko ti ďakujem. Život nas vola, všejičaku drahu pred nami prestera, počuť cudzím švece, postanem svojom, ľubov nám zo srdca, nikto nevysera, za každý ošpív, což mi dá. Písňu ti darujem za ľubov tvoju, slova i potichy, bratu môj, za všetko ti ďakujem. Práve slovo, že u češkých časov, že jest i krasno, i na celým svete, tak i net ľubovi, jak je čestná ľubí, brata jediného, za každý ošpív, což mi dá, bratu môj. Tu písňu ti darujem
Andrij Ljubka, mladi pisatelj z Ukrajini, okrem že videl 7 knjižki, z ktorých da jedni preloženi na 6 stranski jaziki. Tod mladi umetnik še zjavil i u muzičnim spotu popularnej grupi Rokaš zo Mukačeva. Svoju tvorčosť predstavil i pred Keresturcami na stretnucu u prirodi, ktoré otrimane toho vo вторку. Жінко прекрасна, хліб мій насущний, дякую тобі сьогодні, що ти є, що ти напускаєш воду у ванну, жінко прекрасна, що змиваєш лак на нігтях і вводиш мене у спокусу постійно, жінко прекрасна, хліб мій насущний, дякую тобі і завтра, і післязавтра, і повсякчас за те, що ти є. І вводь мене у спокусу, жінко прекрасна, і дивися на мене лукавим поглядом, і голосно видихай, сідаючи у гарячу воду, і проси намилити спину, хліб мій насущний, жінко прекрасна, і святися, тобто світися, вночі то ногою, то щокою, губою трися, хліб мій насущний, тричі і тричі скрикни, жінко прекрасна. Literarni večer, na ktorim promovovana tvorčosť mladog ukrajinskog pisatelja Andrija Ljubki otrimani vo utorok na Lavočkoh pri ozeru kolo Begelju u ruskim Keresture. Organizatore stretnuca Vihľadovacký kruh vjednu so Združenjom mladih Pakt Drutenorum. Думам, že u Keresture najväčšia potencijna publika za také. I tu je smisla také da co robiť. A za prostor sme še odlučali, pretože páči nam še jak vypatra priroda inspiratívna i za poetoh i za druženje. A druga stvar, že sme chceli ukázať na to symboličný spôsob, že sme otvoreni, že sme u jakimś otvorenim prostoru, že sme otvoreni i za rozvarku i za rozlični i naše zloženi identiteti i preto sme i vybrali, že by sme boli tu. Ja še nazdám, že naš čivitelje hodni čuť zdať sú interesantné, že še upoznajú s mladým poetom z Ukrajiny i že takí podії budeme mať vše veće. Андрій Ljubka, 27-рочний писатель з Ужгороду, свою першу книжку о семешацій шизофренії видал 2007 року, а najnovša zbirka esejov Spad so ženami objavena 2014 roku. Na stretnucu u Keresture prečitani pisnji na ruskim, srpskim i ukrajinskim jaziku. Bili jeho promociji realizovani na interesantni sposob. Svoje djela čital izo s orkestrom i izo s DJ-om. Я думаю, що, в принципі, основою для літератури є завжди література, тобто головне текст. Якщо текст поганий, якщо вірш поганий, то люди не будуть це подобатися. Але інколи цікаво, коли це поєднується з музикою, коли це поєднується, скажімо, із відео, коли людина дивиться відео і чує текст лише вухами. Це теж робить певне враження. Але завжди в літературі це головний текст. Те, що є експерименти, це більше продукт дружніх стосунків із різними митцями, так, і ми робимо якісь спільні проекти. Але загалом мені здається, що без тексту не можна завоювати увагу читача. Okrem autora, ktorý u diskusiji potolkovali jaké položenje pisateljov u Ukrajini, svoju fajtovu recenziju Ljubkovej tvorčosci dal i akademik Julijan Tamaš. Jeho pisnji po ruski i srpski prečital Aleksandar Mudri, ktorý okreme vyznačil pisnju kako pišem, odnosno jak pišem, prave preto, že še u nješkajšim času već se ih hasnuje latinka, hoć ruske pismo Kirilka. Ne razumije veći deo svijeta. Iskreno govoreći, tebi bi više priličila latinica. Ali oprosti, tako se desilo. Ne mogu ništa učiniti. Moram da pišem o Ani u Francuskoj, o Bogdanu. Poeta Andrej Ljubka na ekspresivni sposob prenošel emociju každého prečitaného stiha. Škoda, že u tim dobrim viboru i prezentaciji uživalo ljem skromne číslo na ščiviteljoh. Mešac skrije, pojem srca šerco bije, o ljubovi krajci šeptam ja. Nam za šesce malo treba jedna mala lista s njeba, boljem vona našu tajnu zna. Najtamburi zvonjavi, stino padaju nam, muzika hraje calu noc. Ljubav, to šitsko coci možem da. Njih to nješme zna, šercom već svojom uneraj me nikomu ucjenak su mojim snu. Ljubav, to
Zlomiš me u sebe, kad mi poveš, že som tvoja, tedy znam, že navše budeš tu. Hýbaj, keď še mešac skrije i vykukne isna mala, da odhadni sono mojim snu. Naj tamburi zvonja, hvizdi, naj padaju, naj muzika hraje calu noc. Ljubav, to všetko, co si može vnác. Ljubav, za podru njih to nešme zna. Šercu, ver svojomu ne daj me nikomu, ucnem ja god sonu mojim snu. Ljubav, to všetko, co si može vnác. Ljubav, za podru njih to nešme zna. Šercu, ver svojomu ne daj me nikomu, ucnem ja god sonu mojim snu. Nam za šťastie malo treba jedna mala hvizda z neba, poljevo na našu tajnu sna. Ty u mojim šercu skriti, a ja tvoja tajna mala, kotru nikto nešme znać. Naj tamburi zvonja, hvizdi, naj padaju, naj muzika hraje calu noc. Ljubav, to všetko, co si môžem dať. Ljubav, za kotru nikto nešme znať. Šercu, ver svojomu ne daj me nikomu, ucnem ja god sonu mojim snu. Ljubav, to všetko, co si môžem dať. Ljubav, za kotru nikto nešme znať. Šercu, ver svojomu ne daj me nikomu, ucnem ja god sonu mojim snu. Ucnem ja god sonu mojim snu. Ucnem ja god sonu mojim. Na tropskih ljetnih horúčavoch, jaký sme mali ostatních dňoch, ošviženie mohlo nájsť ljemu dajakým hladku. Sivčovo zo skuli prijemni hladok majú u svojim dome, poneže už 5 deceniji pestuju kvece, ovoci i vinovu lozu. Kedah to ljubi prirodu, tak jak ju ljubi malženska para Sivčovih zo skuli, već zrozumljive, že každý centimeter žemi budze vyhasnovani za da jednu rošljinu. U ih njeveljkim dvore, po privinici i da jednej ovoci, jezi zahradkovo rošljini, ali na perši po patrunog može bačiť, že tu dominuje kvice. Keď sme chyžu praveli, znao, že som, tak sme na bicikli u chyži chodzeli, 64. roku, to bolo ješenje, ja už prinesla, ešte som nebývala tu, a už som prinesla muškatlu na oblak, co mac posadzela, hej, že na mi kvitne preživu. Znači, že už som ľubila. I tak vše, keď som po draže išla, ohľadala som še nejaká fironga, alebo čiočka očuhani, neviem, jaké kvece na oblaku. A kvica u Sivčovih nedljem u oblakoh, ali u calim dvore i to od januara, kad počnju kvitnut počnižniki, po perši mrazi, kad prekvitaju ješenjski ruži. Že bi zahradkavše bula zakvitnuta staraše gazdinja, ktora dobro ukomponovala već i ročni i sezonski pajti kvica. Sezonske mam, hej, neveľo, tak lepi gliši, jak še hovari, bosorčata i lepu kaktu mam, co pošejem. Hej, i to ti, jak še hovoria, ľadovo mi hovoríme, hej, i tak. A ostale také máme. Hozíky, co sú trajní, to ti trajníci kojaki. Floksi, pa margareti, pa polno kojca. Kalameni ruži, no teraz su njih to zna jaki, bo baš taka horúčava velika i zapravo i poprepadali mi dakus dost na prepolovelište, mali sme velikého ľadu, teraz 2 roky či 3, še ne môžu oporaviti i tak, ale ja še truzim, posadzim da so više, da bude polna zahrada. Popri kvica u zahradki, Sivčovo maju već jak 900 čerepki za zrižnim kvicom, ta ih oblaki, hiži i terasa, ohrada i monkašni muri polni za kvitkovima rošljinami. Najvolje užim toto u čerepku, ljubim i zahradkovo, ali ljubim i u čerepku, bo celu živu u njim. I v ljece u njim uživam i v žime uživam u njim. Poljivam, opatram ho také.
2 raza u tižnju pobihodzimo da vidim čije, každe, poljateći treba da komu vodi, či nje trebaći, pokopaći, či mu nje dobre to mesto gdje stoji, tako na druge i tak. Kvice za Mariju Sivč ostatnjih rokov hnjeljem hobi, ali i dopoljnjujuce žvidlo domašnjoho budžetu. Dinari nije tak baš zdavam ja da kupim kveca, nego većinom menjame s pajtaškami tak. No, kupila sam da kedi filadendron bili, veska jednu šefleru veljku, pa taki tropski kveca, hej, co še vi hoćeli, kupila sam veljoraz. Toho roku sam kupila koprivu, bo mi prepadla to co ju ljubim i tak. Šedaco, co ja znam. Parice že nije davace za kvece dinari, ali možete i zarobiti za kvece. Možem zarobiti, hej. Zarobim već tak da kedi i kupim, hej. Poneže vam šitsko polne s kvecom. Keže času dnjovo vi pošvecujete kvece? Nema zrahujem, ali kad rano stanjeme na 5:30 dok popijeme kafu, dok še tu krucime, či vizem na 7, či na keljo ovom, kada ta zeše shodzim da kad i po 11. I već kao idze menuka frištikujeme, jeme i moj već da gdje pojde. On pošao kad prize nazad, rekao, ja je rekao, što ja išći nije bila nuka, ja, od kad ti pošao, ja od onka, no, tada kad i do poladnja. A ja zapravo već kanješka pozaljivane, već jutre nje treba teljo, već jutre menje. Ali i pred večarom muši ušitski poopatrac, da. Zato že nje kladzem čistu kupenužem, bo čista kupena ona zatrimuje vlahu, nje treba hotelju poljivac. A ja kladzem i domašnje, ali mnje še vidi, že u domašnje kvece, kad će položi i domašnje žnjini, i kupene, i da ku spisku pomišam, že toto kvece ljepše rošnja, ljepše napreduje. Na tih horučao, horuco i nama je sigurno, že cerpi i kvice. Jako vi teraz pestujete? A jedino već to ti muškati su baš po poladnju priđe to, teraz išće nemaju slunka, već dobiju. Ta mušim sklonic, bo kad nje ta to ti kvitki shorja. Isca nje shorja, ali kvitki shorja. Takže kad će setim, ta ih preložim do hladku. A kad njevecka shorja, ali idu drugi pupčovec, da budu drugi da. Teraz može biti zaljivace, ljebo rošujece, bece i častej. Da kjerijem s čerevom, a nje veljoraz, može biti da 3 raz kad prez ljeto s čerevom tako spopumivam. A tak nje brz orošujem, nje brz. Da kjeri kad sam mala ništa tak napijasta, sam mala običaj iz prihranu preko lista. A teraz už chodzim na pijasta, već je tam vremena tracijem i već kad priđem s pijacu, već je mi njese i već kad mi to hivi. Ali je dobre tako. Komu bi vi preporučili, že bi počel pestovac kvece? A ja bi preporučila každomu, kto nervozni, ljebo i kad njima roboti druhej, velike obavezi kad pošel do penziji, da treba da to robi, zato že mnje še vidi, že to ne znam, zadovoljava dušu, jak bim povedala, ozdaju podmlazuje, to je jedna ljubov, hej, znači ti kad radosni, mnje še vidi, že še vezi zdravšnje, hej. A kad njem študiraš, že si zabrigovani od tih brigo, hej, ja pridzem ku kvesu, ja zabudzam šitsko. Že to naiste tak, naša sobešednica potvrdzuje z osobnim prikladom. Našmejana je pozitivna i u 75. roku polna energiji i celosti za robotu. Počitovani patrače, bolo to šitsko, co sme vam pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Reprizu možete patriz na štvartog na 16 hodini 40 minuti i na pijatog rano na 5:30. U mene o ekipi kotra pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.